Zdravo i dobrodošli u prvu epizodu serijala o našim starim rasama. Danas se nalazimo na jednom pašnjaku u okolini Dimitrovgrada. Moje ime je Angel. Ja se zovem Aleks. Moje ime je Mihajlo. I danas želimo da vam predstavimo balkanske magarce. Ovo je Cveta, ovo je Crvenka. Hajde prvo da opišemo kako izgledaju. Balkanski magarac, kao što možete da vidite, može da bude crvenkaste, braunkaste, sive, bele, pa čak i crne boje. Magarci imaju crni krst na leđima i kod nekih poneka pruga na nogama. To je nasledio svog pretka, afričkog divljeg magarca, koji je nalik zebrama. Jedna legenda kaže da je magarac sveta životinja, zato što je na magarcu Hrist ujehao u Jerusalim, pa je zato ostao crni krst na leđima. Angele, da li magarci stalno imaju ovakvu dlaku? Pa tokom leta im je ovakva dlaka, a tokom zime im je znatno veća i gušća dlaka da bi se tako odbranile od hladnoće. Angele, koja je razlika između magarca i konja? Kao što vidite, ovo je jedan rođak magarca, samo što je malo veći, ima veću grivu i manje uši. Magarac ima veće uši od konja, malo je manji i ima manju grivu i ima manji rep sa znatno manje dlaka. Da li mogu konji i magarci da se pare? Pa mogu, na primjer, muški konj i žensko magare daju mazgu, a ženski konj i muško magare daju mulu. Da li ste znali da magarac može da se pari sa zebrom? Da, od magarca i zebre nastaje zebrovita. Kopita su im veoma jaka, zato mogu lako da hodaju duž kamenih puteva. Zato su ga naši preci uveliko koristili za nošenje i vuču raznih tereta. Pastiri su sa njima dopremali mleko od planine do mlekara.
Angele, da li magarac može da bude kućni ljubimac? Pa može, ako imate veliko dvorište. Pa pogledajte sami, zar nisu preslatki? Naprimjer, ovo pule ima oko 2 meseca. Usput, jeste li znali da se mladunča magarca zove Pule? Angele, šta jedu magarci? Pa jedu travu, zrnjevlje, lišće, seno, pa čak i koru od drveta, ali i voće. Jedu i krušku. Jedu jabuku. Jedu i šargarepu. Jedu i papriku. Jedu i krompir. Ali najviše vole hleb. Angele, da li magarac može da bude opasan? Da, ponekad može da bude opasan. Kad je u borbi sa drugim magarcom, kad se bore za hranu, zna da ugrize i da šutne. Angele, koliko mala magarica nosi svoje pule u stomaku? Nosi ga 12 meseci pre nego što ga donese na svet. A vrlo retko je da se rode 2 pula. Angele, kakvi su zubi magarca? Pa, malo starijima su dosta prljavi, a mlađima su uglavnom beli i čisti. Magarice mogu da daju i mleko.
Angele, a kako je to mleko? Jel može da se pije? Pa može. Dosta je ukusno i dosta slatko. Ako hoćeš možeš da probaš. Hajde sad malo i Aleksa. Hvala. Dosta je ukusno. Angele, da li magarci imaju neke prirodne neprijatelje? Pa imaju, zato je Crno oko i ovdje. Da brani njih od vukova. Naprimjer, prošle godine su vukovi ubili jednog magarca. Pogledajte ih samo kako su umirati, duželjubivi, strpljivi, dobro, ponekad tvrdoglavi, ali pre svega pametni. Zato nemojte, ako vas neko iznervira, da mu kažete magarče jedan, zato što je magarac nešto posebno.